Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Emmen Ekee MNP Ekee mi program tiburiya befuruna beswaram hoon marhaba etannawa. Alugandiki Asra Ahmad adi alugand med mi baddal kolli mi program ge host ge haisiyatu. Engi bada agana wani fadda mi program ki Maldives National Party alugand menge memberun guestun ge gotuga lagen hama komme hafta egga bebu man hama jifoi program me gotu mi hafta ge program ge guest ekge gotun tibe fulna baddal kollani Mohamed Fazloon naki alugand menge youth council ge deputy leader. Fazloon marhaba inge to kina to ha मारा नागलोंगे तो अस्रा और बड़ा शुक्रिया इन प्रोग्राम वाला का दावत दे भी कमट्टा का शुक्रिया मी Fazloon alugand hama mi amusuda ge gotun alugand me mi program ge mi onna gotaki mi hama komme guest bes mi jeni amila taarif edde inge to ebe fleka be gotu me ma Fazloon ge taarif edde dan alugand ge taarif ma boden nuwan inge to alugand kene Mohamed Fazloon den alugand ki mi male daira ya ufan male daira gole bodwi zuwane den गांव के कंतत्ता मिहार हो रही हिसाब के कोम्मे जुवाने बे सम वरब बड़ा विस्ना फिकुर कुरंजे कमक वाहिंदु अळगंड की हम हुरिहा रज्जितुन्नव्वस मी अमां रक्कातरी माहौले बिनावेगे दाण कमगे फोनी उम्मीदो जुवाने वरंगल हम te dua ke ham wara phone ummid debenge to alugand menna bes Fazloon naiki ga mam party ga maseke kurmuga emma mi ane mi ke kurim Fazloon ham mai bes party ga nule kamang alugand kurim bes habaru be foti den hadi ham ege iturun mi haru ekal wara bauru party takin e buhuri rajye ga ufedi fo gamu bes detto marun ham mi ahalam benu wasuala ki kivegen to Fazloon mi Maldives National Party mi hiyaru kuri alugand Maldives National Party hiyaru kuri sawbaki राज्य का मिहातना उफेदिफवा हुरिहा सियासी पार्टी दगे तेरेमस जुवानुन्न एम्मे फहि फुर्सतके लीडरशिपुं लिबिगें दा हमेकनि पार्टी एक मी पार्टी फेन्नाति हेगे तरुं मी गांवमुगे मुस्तकबल बिना कुरुमुगे गाबिलकं मिबगुत ओइन हमेकनि पार्टी की मॉल्डिव्स नेशनल पार्टी कम वाति ते दुआ के हम मी मॉल्डिव्स नेशनल पार्टी की मी जुवानुंगे अडुवा हादे जुवानुन्न फुर्सत तके देवे पार्टी के alugand में मी yani detto e hama mi alugand menna mi haru ekantan experiences kure vich detto emma mi haru mi Fazloon hama mi party ga uleta mi fashionissure kike bona party ufedunissure mi party ga detto ti ulupani emma mi ane fudeverka duwas vej alugand handam ve mi fassa sama vegen me furtam be vich alsa ga ves Fazloon na dimawe matin emma mi alugand ahalam beenumani Fazloon ge tajriba ki koba heye mi hatanan yairuga mi MNP ya ekiga alugand emme bodam mikamuga faaha kollam beenumani astuga leadership zuwanunna kura itubaru ingeta ei mihatanan hama partying hingi adi mihatana hingamun anna huriha harakattake ges emme bodu rolen ada koram fursa di fonadi zuwanunna ei leadership ge belumuge dashun zuwanunna mi huriha kamen hawaluko fotumaki siyasi daira zuwanunna libe fursatu fulawagen da kamuge hekke okay emma me aruna ma halam benwe me aru zuwanuna war fursat tange pati ve me koneni den ega me aru ane Fazloon nage kan tajriba kure fadatto tiri den ma aruna ma halam benwe ni kike bai Fazloon me ane danawalam benumani den hama me party e join kuram benumwa youthunna alwan dannawalam ati me partying ebbe zuwanage benunna hama gotakunu hifan me partying benumani zuwanu बारवरी कुरवा जुबानुन्न की गांव में फायदा हो रे गाबिल बयकं हेदुमा ए पार्टी के अशास्तव के तरह के हिमने एम्मे मुहिम एक कंतंग ए जुबानु बारवरी कुरु जुबानुन्न की गांव में फायदा हिफे फायदा हो रे बयकं हेदुमा वरम मसे कुरान पार्टी में den ane me aru zuwanuge wahaka dekkune malugand hama hadamwani me alugand men me haru nukashi lounge ni hulu af detto emma me nukashi lounge hulu me bara bodo ehi terikame ebe Fazloon ge alugand men dibifa emma den me haru nukashi lounge higamunda ni kine kama me alugand hama ku eka suwale ofedej me kiha support libeto youthunge faratum ves nukashi lounge नौकशे लाउंज की अदि मी पार्टी हुड़ो एमे फुरतम जगह ते लाउंज के नंदी फेंका मुगवे सस्तो के जगह हेंगे जुवानुन्न एकी हरकत रेविगे कुरियद्दा लाउंज
den lounge huloi fahon hama warak gena zuwanu lounge huloma hameyabes hama bævaru mi memberun hama party wanna mudde zuwanu miharu e adadu dani ituruwamu kuriyan oittaga sama mi party wanna zuwanun ge adadu ituruwan kamage shakken ekkamenno emma me nukashi lounge hama me nukashi lounge unnani huri hazuwanu sulu ifadatto okay ad emma miharu nukashi lounge be gotun alganu geben hama ituru suwaleves nukashi lounge ge buhuri war bævaru kuligaru takeves kuleven den adi nukashi lounge ki hama zuwanu na khas kurevegen me hedi friend lounge datto emma me alganu ge suwalaki ko ba hiye me nukashi lounge zuwanu na libigenda me manfaaki asluga mi nukashi lounge ki hama huriha zuwanu na suluwale fonnatane emme bodu maqsadakam miwani engilabana fadan zuwanunge abadige war bodu percentage enge bawle wazifa nei wazifa libumuge datitan huri demmi fennani mi zuwanu magumatige kitantaga huretan eme ekam sebeje huttume ekama boda focus koffa assuga huluwigen diyetane zuwanunna haasako mi nukashi lounge ki beeruga eule ulum huttuwa kankam matiga itibe tibun huttuwa emmen ekuweri maahawlegga maja kolla ishin delagen tibe sakara jahala kuliware kulela ehen tibuma haasa korevigen hulunu tane nukashi lounge ki bada shukriya den ehen suwala be samay benge to emma denwe suwala ki mi public Maldives National Party yaki ko back kiya den muge gotun hama dene message ki ko back na alwan public dannawala ngoti mi Maldives National Party ya guli wada naware huri ha be fulum bes gauma faada huri gaumege gotuga bina koran gaumu තනවස් මගකුන් කුරියක් ගෙන්දෙවම ඔයෙන් හැම එකනේ උම්මීදකි Maldives National Party den ane ehen suwala be seben hama mi Maldives National Party e buni mem furitame sandamani alwan menge muassisum maten ti muassisun ei MP Usham den alwan menge rice mi Colonel retired Nazim den ege turum MP Yaz datto emma alwan hama halam benwani ko ba to e mi leadership ade terega mi Fazloon deke gotake leadership දෙතරේ ගලවනම එව්ව සුවාලෙන් උෆත් දැංගෙද එහි ෆේෂනියස්වර ඒ දායරයක මසේ කොරවණීම අසුග leadership හම වරබ්බොඩන් ඉතුබාරය ඔබ එබේ ෆලොන්ගේ capacity capability මසේ කුරුමුගේ රූහා මීහුන් motivate කොගෙන් ගෙන්ගුළුමා මීහුන් ගෙන්ගුළුමුගේ හුනර මි හුරිහාකම මිහින් ඔතී තී leadership දෙතරේ ගලවන්න උෆත් දාන්න එව්ව සුවාලෙන්නේ mihama gaum hama magan eluma hama emme rangalu e leadership mingeto wara boda mufawe jingeto Fazloon wahaka deke woni tives wara boda shukuriya bavi wada genne ve tives miha hisabu meti alwani menge program nimumaka hame asa emma huriha be furnames mi program beleviti wara boda shukuru ada kura shukuriya